Les gens pensent que l'enseignant gagne trop d'argent pour un travail non pénible et de surcroît rythmé par plusieurs périodes de longues vacances. Bien entendu, ils ont entièrement tort car le travail de l'enseignant ne se limite pas aux 5 ou 6 heures passées avec les élèves en classe pendant 4 ou 5 jours par semaine. Avant toute leçon, il y a tout un travail de préparation. La préparation d'un cours qui se fait souvent à la maison et quotidiennement peut s'étaler sur 2 ou 3 heures pour chacun des 2 niveaux pris en charge. En plus des cours, il y a aussi les corrections. Correction des divers travaux des élèves et correction des devoirs et examens périodiques. La correction d'une classe de 25 élèves où l'enseignant doit passer sous l'œil chaque mot écrit sur la copie peut prendre pas moins de 2 heures. Multipliez cela par 5 ou 6 classes que chaque enseignant doit prendre en charge et vous saurez combien c'est fatigant aussi bien physiquement que moralement. Et ce n'est pas fini. Une fois les copies corrigées, l'enseignant doit en extraire les notes pour les inscrire sur son cahier de notes afin de calculer les moyennes. Une tâche qui se fait parallèlement avec les préparations quotidiennes et qui prend pas moins de 3 heures si effectuée sur ordinateur. En plus de toutes ces tâches qui obligent l'enseignant à se tenir debout en classe et à se clouer à sa chaise à la maison pendant des heures, ce qui lui coûte sa santé physique, sciatique, varices, etc. Il y a aussi le stress quotidien dû à la fois à la pression de la tutelle inspecteur, direction de l'éducation, ministère de l'éducation nationale, à la crainte de ne pouvoir réussir son cours ou de ne pouvoir contrôler sa classe et enfin à l'ingratitude, voire l'hostilité, des parents d'élèves, ce qui coûte à l'enseignant sa santé mentale, maladies psychosomatiques, démence, etc. يعتقد الناس أن المعلم يكسب مالا كثيرا مقابل عمل غير متعب تتخلله عدة فترات من الإجازة الطويلة. بالطبع كل هذا غير صحيح تماما، لأن عمل المعلم لا يقتصر على الساعات ال5 أو ال6 التي يقضيها مع الطلاب في القسم لمدة 4 أو 5 أيام في الأسبوع. قبل أي درس هناك الكثير من الأعمال التحضيرية. تحضير الدرس الذي يتم في كثير من الأحيان في المنزل ويوميا يمكن أن يمتد من 2 إلى 3 ساعات لكل من المستويين الموكلين للمعلم. بالإضافة إلى الدروس هناك أيضا تصحيح مختلف أعمال الطلاب وتصحيح الواجبات المنزلية والاختبارات الفصلية. تصحيح قسم يضم 25 طالبا، حيث يجب على المعلم أن يدقق في كل كلمة مكتوبة على ورقة الأجوبة. يمكن أن يستغرق ما لا يقل عن 2 ساعات. قم بضرب هذا في 5 أو 6 أقسام يجب على كل معلم أن يعتني بها، وسوف تعرف مدى تعبه جسديا ومعنويا. ولا يتوقف الأمر في هذا فقط، فبمجرد تصحيح الأوراق يجب على المعلم استخراج العلامات وتسجيلها على دفتر العلامات لحساب المعدلات المهمة التي تتم بالتوازي مع التحضيرات اليومية، والتي تستغرق ما لا يقل عن 3 ساعات إذا تم إجراؤها على جهاز الكمبيوتر. وبالإضافة إلى كل هذه المهام التي تتطلب من المعلم الوقوف في القسم أو ملازمة الكرسي في منزله لعدة ساعات من أجل تحضيره، مما يكلفه صحته البدنية، مرض الورك والدوالي إلى آخره. هناك الإجهاد اليومي الذي يسببه له ضغط الوصاية، مفتش المادة، مديرية التربية، ووزارة التربية، والخوف من عدم القدرة على تقديم درس ناجح أو عدم القدرة على التحكم في القسم. وأخيرا نكران الجميل أو بالأحرى عداء أولياء التلاميذ، مما يكلف المعلم صحته العقلية، الأمراض النفسية، الجسدية، الجنون إلى آخره.
communicative approach. But I'd first like for you to read this information. It says, it focuses on the importance of students using English to exchange information, which is integral to events and experiences relevant to their daily lives. Si tu veux asservir un peuple, enferme-le dans les ténèbres de l'ignorance en le poussant à haïr l'enseignant et à mépriser le savoir. إذا أردت أن تستعبد شعبا فأنزل عليه ظلمات الجهل بجعله يحقد المعلم ويحتقر العلم.